Pozdrav svima, slušate 22. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Davor Djanović, vaš voditelj. Za nekoliko tjedana očekuju nas izbori za Hrvatski sabor. De facto već se nalazimo u kampanji, a medijski prostor krca sučeljavanjima, debatama i obećanjima boljega života koji samo što nije stigao. O predizbornim špekulacijama i kombinacijama u podcastu Geopolitički objektiv razgovaramo sa Marijanom Opačkom, političkim analitičarom, novinarom i glavnim urednikom portala Otvoreno.hr. Marijane, pozdrav. Pozdrav, dobro vas našao, lijep pozdrav svim tvojim slušateljima. Evo ovako, kako ti se, Marijane, čini u grubo dosadašnji tijek kampanje? Kako je po tebi politička komunikacija? Imamo li kvalitetne debate i dobre programe ili je malo drugačije? Kampanja meni ne izgleda uopće kao na one kampanje koje smo mi navikli imati, veliki predizborni skupovi, mahanje zastavama, obilasci svih proizvodnih pogona naše lijepe naše, jel? Kako to inače političari znaju šetati okolo. Iskreno, malo je dosadnjikava, evo čekam ali sljedeća 2 tjedna su ključna i sljedeća 2 tjedna su bitna, jel? Tako da ćemo vjerojatno u tom periodu i doživjeti nešto tako. Što se tiče političke komunikacije, debata, politička komunikacija se nažalost ponovno, kao i svake izbore, svodi na izbjegavanje pravih tema. I onda će se rađe HDZ, SDP ili velike druge stranke svađati oko toga tko će doći na debatu ili neće, čiji je tata bio ustaša, čiji partizan, u biti djeda, više tate nisu u pitanju i tako te stvari. Dakle, mislim da čeka nas ista kampanja koja je uvijek, ako neka druga stranka ne počne s pravim pitanjima. Da. A što se tiče programa, programi ko programi, znači sve stranke, koalicije kod nas rade programe koje jednostavno neće izvršiti. I koje niko ne čita. I koje niko ne čita, kao što je rekao Genero ili netko od kolega već, ako je program veći od 2 stranice, neće ga niko niti ikad pročitati. Znači, programi se pišu za onaj uski krug članova, da ih nauče na pamet, da mogu na nekakvim emisijama reći, mi imamo rješenje za to, pa onda predloži to rješenje. Jel? To je više komunikacijska strategija nego program, da. Pa da, dakle, ali ono što mi je zapelo nekako, znači, u moj pogled, jel? I SDP, i HDZ, i Most, i neke druge stranke, nažalost nisu se riješili onog socijalističkog atavizma. Znači oni pate još uvijek na to, država će napraviti nešto. Pa će država napraviti agenciju za iznajmljivanje nekretnina, to SDP predlaže kako bi zaštitio zaštićene najmoprimce, pa će s druge strane HDZ će napraviti Booking.com, vjerojatno će se sjetiti netko i napraviti za iznajmljivanje jahti i vezova i tako to. Dakle, oni opet izmišljaju agenciju na agenciju kako bi se to nekome svidjelo. Jer kao Booking uzima 10%, mi ćemo napraviti neku agenciju koja uzima 5%. A uopće se ne gleda nekakva šira slika, jel, kako to funkcionira. I mene je strah iskreno tih njihovih obećanja, jer neka od tih medijskih, najviđenijih obećanja obično završe sa osnivanjem neke nove agencije ili nečega. Toga me je strah više tih njihovih agencija koji onda trebaju 100 propisa i mnogo toga, tako da već mi to pomalo ide na živce. Da, to je socijalizam naš svagdašnji. Evo, krenimo od ljevice. Evo, Restart koalicija je osnažena, znači pridružili su se neki dan IDS i PGS-a, prema posljednjoj anketi. Da bi koalicija mogla biti čak i relativni pobjednik izbora, spominje se i Čačić da bi mogao se njima pridružiti. Kako gledaš na okupljanje na ljevici i potencijale Restart koalicije? Okupljanje na ljevici, inače, meni je, moram tu jednu digresiju napraviti. Fenomenalna stvar se događa u Hrvatskoj, desnica se napokon podijelila, imamo dakle HDZ i desni od HDZ-a, imamo Most koji je sad uzeo nekakvu, ajmo reći, klerikalnu desnicu,
a imamo Škoru koja je uzeo sve desnije od HDZ-a. Na ljevici to nemamo i to je jako loše, iako sad pojavljuju se, sad možemo još neke manje koalicije, međutim, jako je loše što je SDP odlučio preigraliti sve lijevo-liberalne stranke pod svoj kišobran, kako to Škoro kaže. Jel? I to je, ja mislim, manjak. Na kraju će se dogoditi da imamo manjak demokracije, jer moglo bi nam se dogoditi da sutra HSS opet bude žetončić HDZ-u ili bilo koja druga stranka ili neki neovisni kandidat koji ulazi na liste SDP-a. I mislim da je to jako loše za demokraciju, jer takvi ljudi onda lako budu pregletači, zaradi svoje 4 godine mirovine, jel, u Saboru ili već što i kako, i mislim da je to mislim da nam to ne treba i zato se čak, evo, Bože me oprostiti, slažem se sa Vladimirom Šeksom, predizborne koalicije treba zabraniti. Da se i sa Šeksom složimo. Eto, da se i sa njim složimo, jer eto. Ali to njihovo okupljanje pokazuje da u biti SDP ne dobiva ništa. SDP je jedini tamo koji ima nekakvu snagu. Moram priznati da to ima IDS u Istri, koja je njihova utvrda i uvijek će imati tamo 3, nekad i 4 mandata i to uopće nije upitno. Međutim, Glas, HSS, ne znam kojim se pridružio još, Čačić gore na sjeveru, ove još nekoliko manjih stranaka, Bajs iz Bjelovara. Nema mi protiv Bajsa, Bajs je tu kod mene. Ne mislim ništa loše protiv njega, nego to su ljudi jednostavno koji ne mogu ući u Sabor samostalno, a ulaze na listama SDP-a, a ne pridonose. Možda pridonose u par tisuća glasova, međutim dok on to ne prepoznaje na kraju. Ili prepoznaje u jako graničnim slučajevima. Tako da, mislim, ne znam što će to SDP-u u biti na kraju donijeti. Mislim da ako nastave Beljak i Bernardić govoriti, njihovih 28-29% koliko sad imaju će se lako pretvoriti u 23, 24, 25%. Samo im treba mikrofon dati, ništa više. Da, ko je. A s druge strane imamo još tu koaliciju Možemo, Radničke fronte, Zagreb je naš, Tomaševića, ta lijevo-zelena koalicija, i mislim da bi ona mogla malo po malo mogla bi ugrist SDP-u dovoljno da SDP ne postane relativni pobjednik. A može li ta koalicija iznjedriti neko saborsko mjesto? Ja predviđam 3 do 4 mandata da će Možemo osvojiti. Oni su jaki su u Zagrebu u nekim izbornim jedinicama i mislim da bi oni mogli dobiti još jedan mandat u 8. izbornoj jedinici gdje izlazi Katarina Peović protiv Komadine. Sad ako vidimo tamo da Živog zida više nema, da je tu jedan dio tih birača, inače ljevičara glasao za Živi zid, ja mislim da bi se oni lako mogli Katarini prikloniti, pogotovo zato što je tamo i 3. maj, Uljanik i još neki tih proizvodni pogoni gdje oni mogu prodavati te neke socijalističke priče stare. Tako da se na kraju ne bi iznenadio da imaju klub u Saboru. I mislim da je to jako dobro. Ja uvijek volim kad u Saboru imamo 5, 6, 7 grupa politički koji su onda ili će se približavati ili svađati, a s druge strane Možemo, koalicija je rak intelektualna koalicija, tako da očekujem fight s desnice Hasanbegović i nekolicinu protiv Katarine Peović, Rade Borić, Tomaševića, koji su svi elokventni, tako da mislim da bi inače to moglo biti onak, kako se zove, podići jednu kvalitetu u Saboru, razgovora, podići jednu kvalitetu rasprava i toga svega. Tako da s te strane uopće nemam ništa protiv. I lijepo je da imamo napokon pravu ljevicu, znači ljevica koja je stvarno ljevica, koja će zagovarati radnička prava, koja će zagovarati, koliko god to meni bilo suludo danas, u 21. stoljeću zagovarati neke stvari iz 19. stoljeća, ali lijepo je to čut napokon u Hrvatskom saboru. Dobro, kad je u pitanju Katarina Peović, nekad mi se čini da se zagovaraju neke stvari tamo iz Svibanj 45. Da je samo pali onaj opasač.
A dobro, to o njihovim tim militantnim stavovima neću previše, ali njihovi politički stavovi koji oni, osim oni su jednostavno zaostali u 19. stoljeću. Dakle, to su te priče koje uopće više nemaju veze sa stvarnosti. Mi nemamo više proizvodnih pogona, visokih peći, velikih željezara, ne znam, sve ono s čime se diči socijalistički samoupravni čovjek, jel? Ili proletar, kako to već išlo. Danas u Europi ljevica više ide na nekakve identitetske priče nego na nekakva radnička prava. To je ono što je otišao SDP, to je ono što je otišao Glas, to je ono što je otišao te sitne kvazi-liberalne stranke koje oni nazivaju sebe ovdje, čak i u Hrvatskoj su se počeli nazivati liberalnima. Oni su otišli u tom smjeru. Radnička fronta je dapače, ona je baš ostala onak socijalistička, prava, istinska. Tako da mislim da bi ona upravo zbog toga mogla bi dobiti ta 4 mandata. 3 do 4 mandata. Klub će sigurno imati, pa sad. Da, vidjet ćemo. A kako gledaš na snagu Bandićeve stranke? Je li izgodno da ona uopće više uđe u Sabor? Po nekim anketama koje sam vidio, internim anketama HDZ-a i još nekih, Bandić osvaja 1 do 2 mjesta u Saboru. Koliko će on uspjeti kupiti žetončića, kao što je inače uspjevao u zadnje 4 godine, sa 0 saborskih zastupnika doći do 13, to trebamo vidjeti. Jel? Hoće li se neki saborski zastupnik usuditi preći Bandiću u cijenu? Vidjet ćemo kako će se razvijati eventualni postupak. To treba sve vidjeti, ali mislim da hoće. Bandić će uspjeti jednom, sigurno jednom. Živi zid? Problem Živog zida je što oni nemaju jaka uporišta. Dakle, recimo malo prije smo spomenuli IDS koji ima 1,9%, 1,7% po nekakvim istraživanjima javnog mijenja, ali on je jak u jednoj izbornoj jedinici. Živi zid to nažalost nije uspio. To je problem Živog zida i Mosta i mogao bi postati problem Miroslava Škore, Domovinskog pokreta, zato što niko ne gradi kapilarnu mrežu. Znači, ta kapilarna mreža je jako bitna, stranačka organizacija, koliko god se danas kampanja seli na internet, Facebook, Twitter, društvene mreže, toliko je isto jako bitno imati teren. Živi zid nema teren, on se nije razvijao na terenu, tako da nisam baš siguran. Možda izvuče se na nečije ime, ali nisam baš siguran da će uspjeti ući. Hoće li Pernar, koji sad nije više dio Živog zida, kao pojedinac uspjeti očuvati saborsku poziciju? Evo, iskreno ne znam ni u kojoj je on izbornoj jedinici. Ako je on u nekoj ovoj izbornoj jedinici, moram to tako reći, koja hvata malo više ovaj ruralni dio Hrvatske, čak sam i uvjeren da hoće, jer Pernar je Pernar, jel? Da bi mogao uhvatiti koji mandat. Ako i ne uhvati mandat, on će nastaviti svoju politiku kao ukrali su u mandat. Tako da vidjet ćemo. Jer mene ono što je sigurno, dakle, restart koalicija Most, Domovinski pokret, HDZ i Možemo, ja mislim da su oni više manje sigurno u parlamentu. Međutim, ostaće nam 20-ak mjesta za razne upravo ovako ove manje stranke. Stranke s imenom i prezimenom, Ivan Pernar, Bandić. A Kerum, koliko je njegova kandidatura uopće ozbiljna? Ili je to pokušaj da se možda uzmu nekim drugim glasovi? Pa ne, Kerum je jednostavno impulzivan čovjek. Ja mislim da on odlučio idem ja na izbore pa što bude. Jer on zna da ako nije dovoljno i prisutan na jednoj nacionalnoj sceni, njegov izlazak i na županijske izbore, znači na lokalne izbore, nema smisla. Tako da mislim da je to više jačanje pozicije malo. Tako je, on u Splitu mora biti jak u Splitu, u Dalmaciji. Dakle, njemu ovo ostalo nije bitno. Pa da osvoji on mandat u Saboru, on će ga prepustiti nekom svom. Da gore dolazi, da gore radi nešto. A ako je onda bude falilo HDZ-u ili SDP-u, u krajnjem slučaju mandat za sastavljanje vlade, daće ga zato što njemu je bitno da se njegovi interesi dole u Dalmaciji ostvare, a njegovi interesi u Dalmaciji su relativno jasni, tako da nema tu šta. Kako gledaš na perspektive liberalne opcije?
A liberalne opcije nema. Mislim, Hrebak će vjerojatno ući u Sabor, imamo njega tu kod mene u drugoj izbornoj jedinici. To je frakcija, HSLS je nažalost pokazao ovim da je postao frakcija HDZ-a. Dakle, to je, Hrebak je imao priliku izgraditi jedan treći put, jednu tu liberalnu scenu, pa skupiti stranku imenom s prezimenom, evo sad ove ljude koji se tamo skupili, kojih je pola u biti iz HSLS-a, dobar dio u biti iz HSLS-a iznikao, mogao je uzeti pametno fokus, čak i s Matijom Posavcem se dogovoriti. Dakle, tu se mogla skupiti jedna fina koalicija koja je, pa neću reći, ali 10% bi je mogla dobijati, zato što je to jedan fini skup ljudi koji stvarno nešto rade. Znači, Davor Nađi, gradonačelnik Svete Nedelje, zatim Dalija Orešković sa svojim radom, zatim pa čak i Puljkovi koje ja se ne mogu složiti s puno stvari s njima, ali ljudi stvarno rade. Znači oni se bore na vijeću, bore se u županijskoj skupštini, ne možemo im to oduzeti, bore se za svoju ideju. Dakle, oni su mogli svi zajedno usvojiti jedan fini postotak i fini broj mandata, ali jednostavno Darija je odlučio da neće ići na taj način i to je dovelo do toga da je HSLS umro. Pravi liberali, prava liberalna stranke ili koalicije više nema. I to je to. Dobro, evo u obranu Hrebaka mogu reći da ovdje u Bjelovaru radi dosta dobar posao, ali očito da za širi iskorak nema kapaciteta. Za širi iskorak treba imati jako velikog pragmatizma i moraš biti proračunat. Politika je takva, dakle ne možemo mi sad glumi da je politika čista. Ja ne znam, možda netko zna, ali ja ne znam ni za jednog političara koji je postao svetac bilo koje crkve. To jednostavno nije spojivo. To nije spojivo s poslom. Jednostavno moraš nekad, on se uvijek govorio kao zašto bi mi izašli iz koalicije s HDZ-om, to ne bi bilo pošteno. Ne bi bilo pošteno, ja se apsolutno slažem. Ali je politički pragmatično. Onda je izašao drugi mjesec iz koalicije s HDZ-om. HDZ-o tu uopće ne bi poremetilo nekakvu ravnotežu, ali on je imao mogućnost onda graditi jako puno toga. Evo, sad kad pogledamo da i na ovu udrugu Glas poduzetnika koja se u biti u 90% slaže sa HSLS-ovim programom, odnosno HSLS s njima. Znači tu se mogla raditi jedna fina baza birača, međutim to su propuštene stvari, to je jednostavno sad gledati na to ili biti general nakon bitke je teško, ali ja jednostavno ne volim takve propuste, to ja mislim da je birači će kazniti, a tad će kazniti i HSLS, mislim. Mm-hmm. A HNS, hoće li nakon novih izbora ostati parlamentarna stranka? Kako su procjene? Čuo sam različita mišljenja. A to je upravo ono što sam htio reći. Oni će uvijek imati jedan mandat. Znači, to su stranke koje su regionalno jake u nekim područjima. Tako je. I moram priznati da su u zadnje vrijeme su HNS-u u Osijeku je HNS jako puno ojačao. Znači, oni su na nekakvim lokalnim izborima bili druga stranka. Oni su imali 16%. U Osijeku. I nešto HSS-ovaca je prešlo kod njih tamo. Tako je, i ne samo, nego jednostavno privukli se i veći broj mlađih ljudi. Tako da ne bi ja tek tako olako pustio HNS prepustio ga prošlosti, bespućima, kako ide povijesne zbiljnosti. Ja bi računao na njihov mandat do 2. Ne znam, možda čak i uspiju nekakav klubić na kraju osvojiti ako napraviti, ako Matija Posavec uđe ili ne znam, možda Ratko Čačić ili netko od njegov. Tako da, ali to su onih 20 mjesta, 15 do 20 mjesta što će biti sve stranka do strančica. Tako da ćemo, mislim, imati uzbudljivu političku jesen, vruću političku jesen. Da, imamo i Pametno i Fokus isto izlaze zajedno na izbore. Kako su njihovi izgledi? Mogu li oni dobiti mandat? Jer su se pojačali zajedno s Hujićem i sa još nekoliko ljudi iz Glasa poduzetnika, mislim da bi čak i dapače, ja se nadam da će ući u parlament. Ja volim da nam je parlament širok i šaren i nek se onda bore ljudi za sve svoje. Šta je stvar? Onda strančica koja je dobila 1 ili 2 mandata, dobila ga na osnovu obećanja koje onda mora izvršiti, onda oni rade nešto. Jel te? A ovako kad imamo duopol
SDP-a ili koalicije HDZ-ove ili SDP-ove, nisu oni baš obvezni ostvarivati obećanja. Jel? Tako da, mislim, nadam se da će fokus u biti je jak, opet ovdje na sjeveru, gdje se gužvaju te sve liberalne stranke i mislim da bi u koaliciji sa Hujićem, koji je prepoznat u javnosti kao borac protiv poreza, i sa ovim par njihovih načelnika koji su stvarno rade u toj ja mislim da je to 6. i 7. izborna jedinica, koji rade u svojim jedinicama, rade za svoja mjesta, mogli uhvatiti dovoljan broj glasova. Mislim da se tu radi od 12 do 15 tisuća glasova da bi ušli u parlament. Tako da, evo, ja iskreno... Reci. Htio sam reći, samo navijam za te male, jer šta više njih uđe... Biće zanimljivije. Biće zanimljivije nama, i promatrati kako se te neke stvari razvijaju i dobro za demokraciju. Koliko god ljudi mislili da nije, jako je dobro za demokraciju. Neka se vidi ko šta zastupa, to je tako. Tako. Evo, nedavno je osnovana i stranka s imenom i prezimenom, tu političku strategiju radi Ivica Relković. Može li po tebi Relković ponoviti uspjeh Mosta? Znamo da je on bio strateg Mosta, ili je taj projekt ipak daleko od toga? Mislim da Mosta ne može. Most, nažalost, malo, mislim da ga niko neće ponoviti. On je kao projekt propao u biti samo zato što se nije, kao stranka se nije profilirao, on je doslovno išao kao... Da se profilira kao neka konzervativna demokršćanska opcija, ali vidjet ćemo kako će proći to. Sad je, ali oni su izgubili 4 godine vremena, o tome govorim. Mislim da stranka imenom i prezimenom, ako se dobro odradi, oni će biti, neće biti Most 2.0 ili kako već ide, to je XL, kako već, dobiju one nastavke, jel, mobitele. Mislim da će uhvatiti isto tako 3-4 mandatića. Nadam se, kao oni po nekim računicama, oni imaju čak 3 prolazna, i s time da im u 9. izbornoj jedinici jedan klima. Tako da treba to vidjeti. Jer sve ovisi o danu izbora, to ja kažem. Ako budemo imali samo malo veću izlaznost, nego recimo što smo imali prošle parlamentarne izbore, onda bi moglo se dogoditi da imamo jako šaren sabor politički. Jel? Iskreno, to je ono što je HSLS trebao biti, stranka imenom i prezimenom. Jel? To je ono što je HSLS mogao okupiti oko sebe sve liberalne stranke i to je taj dio biračkog tijela koji će se moći hvatati ovako. Neki od njih su prepoznati, neki nisu, tako da će biti njima malo teže, recimo, uhvatiti neke glasove koji bi HSLS-u, Fokusu, Pametnom, da su izašli zajedno, bilo puno lakše. Zbog imena, zbog već postojećih i kako se to kaže, i organizacija na terenu, i rad vojske na terenu, stranačke. Infrastruktura jednostavno. Komplet, da, cijele te infrastrukture. Tako je. Idemo malo sada na ovaj desni dio spektra, ili kvazi desni, kako se gdje uzme. Znači, vidjeli smo, znači, HDZ nedavno je dosta dobro kotirao anketama. Na neki način tu se radilo o zaslugama stožera i smatralo se da će postati relativni pobjednik izbora. No, posljednje ankete pokazuju da je pao na 2. mjesto, a tome je vjerojatno doprinijela i ova afera sa Josipom Rimac. Kako gledaš na izglede HDZ-a? Može li ostati relativni pobjednik ili će to ipak biti restart koalicija? Iskreno mislim da HDZ će zadržati ono svoje koje inače ima. Dakle, HDZ se uvijek vrtio, mislim, neću gledati ono doba kad je bio živ Franjo Tuđman, jel? Ali od 2000 na ovamo on se uvijek vrtio oko svojih 27 do 32-33%. Dakle, mislim da to njemu i sad ostaje. Može li pasti ispod toga možda? Sumnjam. Iskreno sumnjam, to bi moralo se pokazati još 2-3 velike afere, koliko god ovi pokušali napraviti aferu oko INE. Oporba pokušala napraviti aferu oko INE, mislim da to neće biti, jednostavno neće se dogoditi. Tu narod jednostavno više ih ne zanima
koja je stranka nešto napravila. Dakle, sad mi govorimo o tome da njih Restart koalicija, znači SDP, odnosno Grčić, Maras, Lalovac... To je sve ekipa velikih stručnjaka. Ali to je ekipa to je ekipa velikih stručnjaka koja je nas držala koliko godina u krizi i jednostavno ljudi im ne vjeruju. Dakle, jednostavno ljudi im ne vjeruju, ljudi da ih napada netko nov, da ih napada HDZ, neka nova stranka, neki novi klinci, kako se kaže. Sa novim idejama HDZ bi potonuo na onih 22-23% ispod kojih ne može potonuti. Međutim, njih nema nitko nov napast. Čak i Miroslav Škoro, on koji ih isto tako napada na isti način kao što ih napada SDP, nabrajanjem afera i sve, i s desne strane onda nabrajanjem svega onoga što su oni što je HDZ kao desna stranka zaboravio napraviti za Hrvatsku, za narod, za domoljubni ovaj dio. Koliko god ih napadali, ne mogu jednostavno prodrijeti dovoljno da ih bace na koljena. Uza sve afere koje HDZ ima, uz sve ove sad zadnjih par dana, ove kompletne cijele padove, mislim da HDZ neće pasti. HDZ je jednostavno mašinerija, to je koje ne može. I s druge strane, da, tamo sam htio, oni jednostavno njihova infrastruktura, šta uhljebništva, šta nepotizma, što stranačka na terenu je jednostavno toliko jaka da nema tu... I kod nekih ljudi dalje postoje neke povijesne reminiscencije, pogotovo kod starijih ljudi koji dalje to zamišljaju na neke načine koji nisu danas realni, ali... Gle, moja još uvijek glasa za Gojka Šuška, pa ti možeš govoriti šta hoćeš. Šuška 98. ali ono još uvijek glasa za njega. Tako da, to je jednostavno tako, to je... I nema druge, oni će tu nedjelju iza mise otići na izbore ili prije mise i otići na izbore i glasa za svoj HDZ, jer jednostavno nema im tko dati nešto potpuno drugačije. Ajmo sad možda ovaj pokret Škore, evo, posljednjih dana Škorin pokret, Domovinski pokret je okupio dosta istaknutih pojedinaca i ankete kažu da drži 3. mjesto, dakle, mislim da je prema zadnjoj anketi 13,5%. Škoro će narast. Ja mislim da će Škoro još narast, on će doći na nekih 16%, što će kasnije njemu donijeti, moglo bi Škori donijeti. Na 10 možda mandata. A ja bih rekao da bi oni mogli ponoviti onaj uspjeh Mosta kad je Most imao 19 mandata. Tu negdje, da. Ja se nadam da hoće, ali kažem, nadam se da će Škoro prepoznat da kasnije poslije ovih izbora odmah, znači doslovno dan nakon izbora on mora početi graditi infrastrukturu. Koliko ja imam informaciju, postoji takav plan. Pa da, imam i ja takve slične informacije, ali kažem, to se mora jako brzo napraviti. I morat će se držati kompletno svih stvari što je obećao. On će morat, mislim, optimalno je da se političar barem pokuša držati 60%. 60% svojih obećanja. Ne možemo mi, nijedan političar neće nikad moći ostvariti 100%. Nije, jednostavno to je apsolutno nemoguće. Ali onih bitnih stvari, ako se bude održala ideja onih najbitnijih stvari iz njegovog obećanja, ako bude izgradio mrežu, mi ćemo napokon imati jednu finu desnu stranku, onda ćemo moći imati normalnu desnu stranku za koju možemo glasati. Ili, odnosno pokret, odnosno... A to će automatski HDZ tjerati da bude vjerodostojniji? Neće, zato to nisu HDZ-ovo biračko tijelo. HDZ je od Sanadera preko Kosorice, danas do Andreja Plenkovića, otišao u smjeru Kršćanske demokratske unije Angele Merkel. To je čisti... Ali dio birača se ipak isprepliče. To je sitno, to je 3-4-5%. Možda će sad otići jedan dio Škori upravo zbog ovih korupcijskih afera ili možda zbog nekog, ajmo reći, HDZ-ovog nedostatka domoljubnog tog, kako bi rekao, habitusa. Sentimenta, ili ne znam ja čega, ali mislim da to jednostavno, da to je jako mali broj. Kod Škore, Miroslav Škoro i njegov domovinski pokret imaju svoje autohtono biračko tijelo. To biračko tijelo je inače koje nije ni izlazilo na izbore. U velikom mi nemamo taj nikakav izraz, nisu ga kod nas ovi profesori na politologiji smislili, ali u Velikoj Britaniji se to za takve birače koristi naziv kao purple votes,
purple voters, ljubičasti, to su ljudi koji glasaju i za SDP i za HDZ. Znači, ako im se svidi osoba ili nekakvo programsko obećanje. Ja iskreno smatram da u Hrvatskoj 40% birača su ljudi koji su ekonomski relativno liberalni i nacionalno umjereno orijentirani. Znači, iako to su ti birači koji izlaze, evo sad ih se svidio Milanović pa ćemo glasati za Milanovića, drugi put ti se svidio Karamarko pa su glasali za Karamarka. Dakle, i mislim da su taj dio, dobar dio tih birača u biti sad postali Škorini birači. I mislim da na tome sigurno bi Škoro trebao graditi na tome Jako je tu i dio starih birača desnice, jer znamo svojedobno je i HSP imao 8 mandata. Škoro je ušao i taj prostor. Ali to su oni birači, to su ti birači koji su jednostavno ne žele glasati za HDZ zato što znaju da je HDZ u biti partija samo plave boje. Ne mogu glasati za SDP jer SDP im nikad ništa domoljubno nije pružio, iako je Milanović pokušavao, pa čak je recimo Ivica Račan to ne da je pokušavao, nego je čak i uspio sa onom obranom generala kad ih nije izručivao 3 godine koliko bio na vlasti. Da, on to nije smio, to je jednostavno morao HDZ da raditi. I među ostalim i to, ali gle, mogo je, ali nije i to je to. Jednostavno uspjelo se, te neke stvari su uspjeli odraditi. Jel? Da. Dakle, sad je samo pitanje, onda je HSP, onda je on recimo imao 8 ili 9 mandata, to je 2005. Ja mislim, to je bio koji 5. saziv Sabora. Da. Oni su imali ti 9. I HSP nije nastavio na tim. Da, trebao je, da. I onda je nastavio na tom jednom građenju konzervativne, ali istinske konzervativne scene, ko što imaju Britanci, ko što imaju Amerikanci, ko što imaju Australci, ne znam, znači zemlje na kojima... Mislim da je to bila 2007. čak, ili nije? Ne, 2007. je potonuo u biti na jednog, da, 2003. su jednog. Da. 2005. To je taj saziv Sabora kad je bio i Letica, saborski zastupnik HSP-a. Tonči Tadić, Pero Kovačević, Slave Letica, Tomašić, tako je, Anto Đapić. Dakle, ta jedna fina godina, HSP da je nastavio tada na ekonomsko-liberalnom i, ajmo reći, nacionalnom, umjereno nacionalnom, da bi HSP danas bio druga stranka u Hrvatskoj. Ja sam apsolutno uvjeren. Samo da je nastavio na pravim starčevićevskim idejama, Ante Starčevića, da nije išao u neke ekstreme i s jedne i s druge strane. Sjetimo se, HSP je tada predložio deklaracija o antifašizmu u Hrvatskom saboru, tako da tu su malo... Da, bojim se da većina tih pravaša nije pročitala od Starčevića nijednu knjigu i to je bio isto veliki problem, ali... Da, dobro. Idemo dalje, Most. Evo, on se isto u zadnje vrijeme ojačao s nekoliko istaknutih pojedinaca, znači imamo tu Raspudića, njegova žena Selak je tu, isto doktorica znanosti, imamo Troskota, Miletić je učitelj iz Rijeke. Kako procjenjuješ izglede Mosta? Kao što rekoh malo prije, Most je izgubio 4 godine na izgradnji kompletne cijele infrastrukture, M stranačke, M infrastrukture prema mediju. Mogu li novi pojedinci malo dati? Mislim da ne. Apsolutno nisam uvjeren u to. Mislim da će u Hrvatski sabor ući Miro Bulj, koji se pokazao kao narodni tribun na jedan način. Raspudić? Ja mislim da Raspudić ima dobre šanse. Raspudić ima dobre šanse, ali evo, 50-50, ne? Znači ja se ne mogu ne mogu baciti... Izbornu jedinicu, jer ako će ići u drugu izbornu ovdje gdje je Škoro, to će biti onda dosta komplicirana situacija. Biće gusto, biće komplicirana situacija i ako uzmemo da drugu izbornu jedinicu čini dobar dio Zagreba i da taj dobar dio Zagreba ne slijedi ideje koje je Raspudić izbacio u posljednje vrijeme vani, jednostavno sumnjam da će to... Ali ima tu i dosta, to je do Bjelovara, ima tu dosta i desno orijentiranog biračkog tijela. Ima, ali to desno biračko... Mislim da to i dio Dubrave i tu prema Bjelovaru, ima.
Apsolutno, slažem se, ima tu jedan dobar dio biračkog tijela desnog, isto tako znam da je taj desni dio jako discipliniran i da će i glasat, kad dođu na dan izbora, prije će glasat za Škoru, odnosno HDZ, odnosno čak i desnu ligu koja se nedavno osnovala, nego recimo za Nina Raspudića. I to je, ja mislim, jednostavno tako. Ali uglavnom vidit ćemo se, ja se nadam da griješim, ja bih volio da Nino uđe u Sabor, jer kao što rekao, on je desni intelektualac. Ja mislim da on ima bolji utjecaj u medijskom prostoru nego što bi ga imao da uđe u političku arenu, ali eto, to je njegova odluka. Evo, spomenuo si desnu ligu, dakle to, oni koji ne znaju, to je koalicija NHR-a, HSP-a i Generacije obnove. Je li po tebi i ova grupacija trebala postati dio Domovinskog pokreta ako gledamo jedno šire okupljanje? Apsolutno, ja smatram, mislim da bi mogli donijeti nešto novo unutar cijelog tog kišobrana Škorinog, jel? Ali dobro, oni nisu se uspjeli dogovoriti. Ja mislim pogotovo u zadarskom kraju, oni su dosta jaki, a mislim da je baš tamo ovaj pokret najtanji i možda je tamo mogla biti jedan mandat više. Tako je, sinergijski bi učinak mogao donijeti kako Škori mandat, tako bi donio i njima. Tako da, ali kažem, eto, nadam se da će barem oni, kod njih znam da je barem nekolicina članova te desne koalicije, znam da je pročitala Starčevićeva djela i nadam se da će ići u tom nekom smjeru političkom i da će to moći na pravilan način predočiti biračima i da će uhvatiti mandat. Jer kažem, ja bih volio da, opet ponavljam se, volim taj šaren Sabor, volim da ih ima iz svih grupacija i nek ide. I to je to. Nek se svađaju u Saboru, neka pokažu što znaju, neka pokažu svoje ideje. Iskreno, desna liga HSP, Generacija obnove i Neovisni za Hrvatsku, mislim da bi mogli fino uspjeti, kao što se rekao, to je Dalmatinska Zagora, tamo bi mogli uhvatiti glasove, pogotovo taj zadarsko i šibensko zaleđe, a onda s druge strane mogla bi Bruna Esih, sad ne znam, ona ide mislim u prvoj izbornoj jedinici i ona bi mogla tamo. Ne, ja mislim da ona ide baš na 10. tamo negdje gdje već. Ok, ako ide dole, znači moglo bi se tu uhvatiti mandat jedan sigurno. Ja im ga svakako želim, da. Jer mislim, pogotovo u klubu Generacije ovdje ima dosta mladih ljudi, kvalitetnih, to bi bilo jako zanimljivo kada bi ušli u Sabor. Evo, ako bi sad se bavili nekakvim prognoziranjem, nemamo naravno kuglu, što nas čeka, tko će po tebi sastaviti buduću vlast? Hoće li to biti restart koalicija? Čuo sam čak neke ankete da imaju 62 mandata, nisam baš siguran koliko je to realno. To bi mogli s manjincima onda eventualno imati neku kombinaciju, ili će to biti nekakva kombinacija HDZ-a i Domovinskog pokreta? Iskreno, ja mislim da ćemo mi imati veliku koaliciju. Znači to je zadnja ona opcija, da. To bi se sad moglo i PR-ovski braniti. Opet vraćamo na ono kad je Sanader 2003. pobjedio. Mogao je otići u koaliciju s HSP-om i imati vladu koja bi bila desna i nastaviti politiku desnu koju je obećavao u govorima na Splitskoj rivi. Međutim, onda se dogodio preokret zato što je Europska unija rekla ne. Hoće li ovaj put reći ne? Ja sam apsolutno uvjeren da će doći pritisci s jedne i s druge, i s lijeve i s desne grupacije u Europskom parlamentu, da se sastavi velika koalicija i da ćemo tu veliku koaliciju platiti sa 10 milijardi eura koje dobivamo od Europske unije kako bi nam funkcionirala ekonomija sljedeće 2 godine. Hoćemo li tu veliku koaliciju platiti sa još 500 milijuna ljudi vani? Pa nisam baš, mislim da će čak morati nešto napraviti. Reforme koje nam nameću, biti, nije da nam nameću, nego nas mole već godinama iz Europske unije, jer da nam nameću već bi bila trojka tu. Ali mole nas iz Europske unije. Ja se bojim da bi korupcija i kriminal dodatno procvjetali, jer tu ona nikakvih mehanizama kontrole više ne bi bilo. Tako je, možda ima i s te strane, dapače ima i argument, taj argument isto stoji, ali velika koalicija je, ako ne bude sad, bit će za 6 mjeseci, mislim sad za ove izbore, mislim da neće niko uspjeti sastaviti vladu
i da mogu ćemo biti novi onda izbori, na jesen izlaziti već na druge izbore, na izvanredne izbore gdje će SDP i HDZ morat sastaviti veliku koaliciju i to je to. Ali to kažem, zato mi je drago i upravo zbog toga mi je drago što će u Sabor ući dosta malih stranaka koji će imati priliku pokazati da imaju nekog čuka u glavi, ono što se kaže, imamo nekakav program, imamo nekakvu želju za raditi, imamo nekakvu volju raditi za boljitak Hrvatske. I upravo zato mi je drago da će biti toliko tih malih stranaka u Saboru. Ali kažem, jednostavno po meni sve vodi prema toj velikoj koaliciji, koliko god to SDP i HDZ odbijali kao ideju. A i da, je ovo sad vrijeme koje je pogodno na neki način, kaže, može se PR-ovski braniti jer je doba krize, pa nam treba zajedništvo. Ali da kažem, jednostavno sve nekako vodi prema tome. I to je to. SDP će onda izgubiti par mandata i HDZ će izgubiti par mandata. HDZ-ovi će možda otići u neku drugu stranku. SDP-ovi će vjerovatno osnovati neku novu stranku zato što Milanoviću treba ta stranka. Jer Milanović, ako dođe do velike koalicije, Milanović nema kako izaći na izbore za 5 godina. Da. Nemamo ko iznijeti mandat, tako da mislim da sve ide. Upravo zbog toga i gledam kako Milanović reagira na neke SDP-ove ideje, znači reagira kao da nemamo veze s njima. Jel? A dobro, ova poruka da neće izaći na izbore nije baš vjetar u leđa SDP-u. Tako je, osim što nije vjetar u leđa SDP-u, ja mislim da jednostavno i on smatra kako će doći do velike koalicije i u tom smjeru nekako ide. Dakle, on neće izaći na izbore, neće dati glas HDZ-u ili neće uopće, SDP-u, bože sačuvaj. Možda je HDZ-u, da, ko zna. Možda i dalje, da. To je Milanović. Dakle, iskreno, mislim da i on to vidi i njemu treba stranka s kojom će on izaći na izbore i mislim da je upravo zato ovo odjedanput iznikao Klisović iz svih strana. On je osoba koja je jednostavno prihvatljiva cijeloj ljevici da bude mandatar za premijera. Bero to neće dati, on će vjerovatno gurati SDP u veliku koaliciju i onda ćemo imati tu veliku koaliciju, a SDP će onda osnovati nekakvu frakciju, odnosno novu stranku koja će Milanoviću pomoći izaći na izbore. I to je to. Evo, ja se ipak nekako nadam da ćemo izbjeći tu veliku koaliciju, ali dobro. Vidjet ćemo. Ja bih volio da bude velika koalicija, zato što onda lijevo i desno krilo partije bi se napokon ujedinilo. To je argument. Dobili bi jednu pravu desnu stranku, dobili bi jednu pravu socijaldemokratsku i imali bi Možemo kao jednu baš pravu lijevu stranku. Liberali, oni koji uđu, možda se napokon ujedine pa naprave jednu liberalnu opciju. I dobili bismo 5-6 opcija koje u biti smo trebali imati još od 1991. Znači od prvog Sabora, jel? A ne uvijek taj duopol SDP-a i HDZ-a. A onda će SDP i HDZ kao prave stranke centra jednostavno iskristalizirati jedno svoje biračko tijelo koje će biti njihovo i to je to. Ja mislim da je to čak i ok. Svakako je nešto što bi moglo dovesti do jačanja drugih opcija. Evo, u razgovoru smo se bavili sa najrazličitijim političkim grupacijama. No meni je ipak ključno pitanje to, postoji li u jednoj od tih opcija koje se nude na političkom tržištu neka snaga koja bi mogla zaista provesti promjene. Stalno se govori o promjenama i reformama, no nažalost tih reforma nema. Od reforme pravosuđa koje je karcinom ove države, do javne uprave, političkog sustava, vanjske politike i tako dalje. Kako gledaš uopće na to? Od svih ovih političkih stranaka, prvo ispričavam se, zvonio mi je telefon, da izgasim. Što se tiče svih ovih političkih stranaka, glas poduzetnika koji ne ide na izbore je, mislim, jedina snaga, istinska snaga za promjene. I drago mi je da su oni uspjeli zajedno i sa Škorom, znači Škoro ima jednog ili dva čovjeka iz iste udruge. Da, jučer su baš bili da će oni na jedan fini način utjecati barem s te ekonomske strane. Što se tiče što se tiče neke reforme pravosuđa, javne uprave, političkog sustava, iskreno mi smo na Balkanu, to se rješava samo Bože me oprosti, nasilnim putem. Dakle, mora se dogoditi baš
nešto A nikakva transformacija malo da se vratimo na srednjoeuropski mentalitet. Pa to nam treba, ja bi volio da se mi dođemo do toga da imamo da se vratimo napokon doma odakle smo otišli 1918. Znam ja da si ti monarhist u duši. Ja jesam, da pače priznajem. Ali kažem, volio bi da se vratimo kuće, ali mislim da bez neke velike katastrofe, mislim, Bože me oprostite što tako kažem, ali bez nekog velikog događaja jednostavno to neće. Kod nas nema stranaka koje će prihvatiti sad, evo imamo 5 ljudi, 5 stručnjaka, ajmo napraviti kompletnu promjenu uprave i poslušati te ljude i po cijenu gubitka izbora. Niko nema za to hrabrosti da izgubi izbore zbog... Uprosti na izrazu, nema niko politička muda za to nam. Da. I nema da sutra imamo vladu nacionalnog jedinstva, znači sve stranke, one to ne bi napravile, zato što jednostavno svi se boje gubitka. Ali to na neki način njih odražava, ne možeš piliti granu na kojoj sjediš, to je njihova biračka baza jednostavno. Ne samo to, nego jednostavno, ne bi ja čak rekao, to je jednostavno strah od promjena, znaš. To je kod nas, kod našeg naroda uvijek najveći strah od promjene. Pogledaj mala mjesta, evo, i ti si iz malog, mislim, moram tako reći, iz malog mjesta si koji ja. Dakle, promjena u Bjelovaru se teško događa. Evo, sad je uspio nešto Dario Hrebak napraviti. Ali kad pogledaš... Nije moja opcija, ali mislim da radi dobar posao. Tako je, ali sad pogledamo koliko je godina trebalo proći da dođe do toga da Dario Hrebak nešto napravi. Dobro napravi. Dakle, jednostavno, evo, Sveta Nedjelja, isto tako, znači njima je trebalo isto 30 godina da se nešto dogodi, da kod njih dođe mlad čovjek i mlada ekipa i nešto počne raditi. Dakle, promjene u Hrvatskoj se jako teško događaju, jer jednostavno mentalitet u zadnjih 100 godina je nama nabijeno da promjene ne valjaju. Dakle, imamo praćeno antipoduzetničkim mentalitetom, to je sve povezano. Strah od promjena i antipoduzetništvo. Tako je. I jednostavno to je to. Znači, prvo je Kraljevina Jugoslavija donijela da promjene ne valjaju, gušila je svaki politički taj bilo kakav rad, a onda s druge strane komunizam je donio to da poduzetništvo ne valja i da su svi poduzetnici naravno lopovi. Krvopije, lopovi, izrabljivači, pretvorba i privatizacija da pače samo tu ideju da poduzetništvo ne valja u biti potvrdila. Jer ona HDZ-ova pretvorba i privatizacija je bila ajme. I to je to u biti. I sad se mi moramo iskobeljati, mi koji smo ostali. A sad koliko će ljudi još izaći ako bude neka velika koalicija ali neće, to ćemo još vidjeti. Mislim da će se taj iseljavanje usporiti, što je dobro, jer onda će malo više ljudi početi razmišljati u smjeru, ovaj politika ili ovaj političar ili ova stranka više ne valja, ajmo kontra njih. I zato mi je drago što se pojavio i Lipa kao udruga i Glas poduzetnika kao udruga koji jednostavno rekli ajde više ljudi dosta, nama treba to i tražimo to i to. Nešto se ipak mijenja, da. I nešto se mijenja, počeli su političari govoriti o smanjenju poreza, počeli su govoriti o smanjivanju subvencija. O klijentelizmu u borbi, to je sad mainstream posto već. Tako je. Sad su oni počeli, ko što su prije bile reforme, sad se govori sa cijelo vrijeme o porezima. Da, onda ti nekad dođe da ti to više ne spominješ kad oni krenu. Da, više sad reforme i promjene nisu. Da. I ko što sam ja jučer, prekjučer kad sam napisao, političari više ne nose kravate. Sad se svi pojavljuju bez kravata. Kravate više nisu in među političarima i kad god mogu oni se pojave razdrljene košulje, pokažu one 3-4 bagave svoje dlake koje imaju. I mislim da je to taj pokazatelj gume svi Ciprasa. Jel? Sad su oni svi moderni, sad su oni svi, pa kad su oni moderni ja sam odlučio svaki dan nositi sako i kravatu i da pače od sada samo u kravati pojavljujem okolo. Jer jednostavno tako i sad kako oni govore za reforme su, ja sam sad zato da Hrvatska ima 1000 općina, eto, iskreno. Mislim, jer čim oni preuzmu taj naš narativ i novinara, i udruga, i analitičara, to znači da u biti ne žele ništa napraviti. Znači da nas čeka nova agencija koja će to provesti. Tako je, imat ćemo agenciju za turizam koja će za booking, jel?
imat ćemo agenciju za iznajmljivanje stanova, imat ćemo toliko agencija, imat ćemo 10 ministarstava manje, ali ćemo imati 100 agencija više. Eto, to ja predviđam u nekih sljedećih par godina. Da. A što se tiče nekoj reforme pravosuđa, to nema snage u Hrvatskoj koja to jednostavno može. A to je zapravo ključan problem. A to je ono kad cijeli Sabor u biti, ljudi ne znaju ili oni koji znaju zaboravljaju, u Saboru postoje tako jedno tijelo, zove se predsjedništvo Sabora, u kojem sjede predstavnici svih klubova i oni se dogovaraju puno stvari. Mislim da bi ono kroz sljedeće 4 godine, ako ga budemo imali cijelo vrijeme neku stabilnu većinu u Saboru, jednostavno trebali zajedno dogovoriti kao svi klubovi jednu temeljitu promjenu i reformu pravosuđa iza koje će svi stati. Dakle, apsolutno svi klubovi u parlamentu će stati. A ja se bojim da su oni svi dio političkog sustava i te stranke, i pravosuđe, i uprava, to je sve jedan veliki začarani krug. Toga se ja najviše bojim. Od nas promjene dolaze jedino kad je najveća kriza, znači nikako drugačije. Pa ćemo vidjeti sad kakva će biti ekonomska kriza u 9. mjesecu. Da. Evo ništa, Marijane, hvala na gostovanju u podcastu. Evo, nadam se da smo bar malo razbistrili stanje na političkoj sceni i da smo pomogli možda nekim slušateljima da donesu informiranu odluku. Sve slušatelje pozivam da se pretplate na moj YouTube kanal, ko još nije, lajkajte, dijelite na društvenim mrežama. Srdačan pozdrav i do slušanja.